Kublaya pi baro Yipidang Snobhaya pi Shakatuk Kubor Mentaga Jan Meat Schwaban Paj ki Kubor ki Babania in Petchwai ki Mat Bakongsan Play Vice President Kari Ujakdeep Dhankar Ya ka Hamara Samvidhan Hamara Saman campaign Yakren Umentri Rang Badu Kari Bat Kinong Shimbenta Hakitabut Ki Kenhun NCC Ki volunteer ke NSS Hanong Ba Delhi Bo Mau Nong Rim Menteri Rang Ba Gajala Ukon Rat Sangma Na Kabenta Ki Surok Shaniu Shilong Lakhot Snobha Ya Palat Khatsan Spa Ngut Kinong Rep Bansaki Ya Ka Republic Day Parade Hakarta Vidya Path Bat palat nriu po hajar ngut ki kena kilaya shimbenta haga jingya kop drodur habaro kawai kari ha kabaya dei bat ka pariksha pe charja arajar arbusau ki khubor ki babnian Vice President Kari Ujakdeep Dhankar henne kasngi ulaple perda ya ka hamara samvidhan hamara saman campaign jong katanat law and justice Hanong Ba Delhi kum shibenta jong gajing rakhe ya ka Republic Day ka ba nyophusan habakren hagani ka program ula ong ba kari ka kanma burom ya ki reu shlor kari ki ba ngilaklet ula ong ba kinong shongshnong jong kari kila shembyang ya ka Bharat Hagani kasngi la pleru ya ka niaya setu kabalong kalat kabakongsan bat kabawan ra cingkala kabathumu ban penroi bat penyar ya ki kam ki bayadei bat ka an hadu kasin jam kabakhadu katu kat ni kimat kiban saya keren hakani ka campaign ki kenthop ya ka sabko niyai har khar niyaya ka naf bharat naf sankalp bat ka vidhi jakriti abhiyan Menteri Rang Ba Du Kari Narendra Modi ulayakren bat kinong shimbenta ha kitabut ki kenhun jong ke NCC ki volunteer jong ke NSS ha ka yeng sa jong u Hanong Ba Delhi menta kasi Menteri Rang Ba Du Kari ulayakan du ya ki kenhun ka youth exchange program ki ba na arpho santali ki ri bat ya ki reulum ki bala sha khot sngaubha na ka benta ka jingra khe ya ka Republic Day ka program Republic Day menta usnam kan long ka bapai khmat shaki long kme rengkat bat ka tien phira vigasit Bharat ki don baro arphom reutali kitabut ki ban saya shimenta ha ka Republic Day parade ha kartavya path Hanong Ba Delhi khan reutali kitabut kendai jong gi jalla bat ki union territories bat chipotali na kitna trekam bat ki ken huan ba pher वाकई अद्भुत है आप गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है Menteri Rang Ba Gajala Ukonrat ke sangma henne kasngi ulabu mau nongrim na kabenta laitali ki project na surok ki bakongsan ki ban kentiu ya ki kam bantei bat ban penyaso ha Shillong bat ka New Shillong Township kani ka project ka kenthop ya ka jingshna ya ka surok double lane ka bathamai na lum shiap New Shillong Township ka ba ha sauli lengba ka shnong maupan kumjuru ya ka surok Shillong ding paso en sa penyar sha ka surok 2 lane shu en sa siang rong ru ya ka surok ka ba na briba maupat sha IAS colony ha sauli kini ki project ki penpau ya ka jingale ban kentiu ya ka roi ka par ha Shillong haba ai jingkren ha kani kasngi Menteri Rang Ba Gajala ukonrat sangma ulakran chapang gijing na kijing khamngia bat kijing dehengkali ka bakha kha ha Shillong ulapen pau ya kijing karmen scam halor ka jingjop jong kini ki project da ka babatai ya kilat ban penyar bat ban penduna ya kijing khamngia ka Shillong 7 kilometers long, which is going to go straight to the new secretariat. You will have different kind of bus services, different kind of public utility, all of these things planned along the way.
of course, with all your support. Because if community is not involved in this, we will not be able to do it successfully. Katanat Agriculture and Farmers Welfare Kalakhat ngawha ya palat khatsan spangut kinong rem bansakhi ya ka Republic Day Parade ha karta viapat kini kinong rep kidei kinong yo mentoy jangki scheme bapher ka sarkar pedeng kum ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana bat ka Pradhan Mantri Krishi Sinjai Yojana kinong rep ken sayok ru ya gejing hikai halor ki scheme sarkar ki bakongsan kum ka Agri Infrastructure Fund ka National Seeds Cooperation bat per drop more crop palat riu phau hajar ngut ki khana kilai shimbanta ha gajing kop drodor ha kelengkari ha kabaya dei bat ka pariksha pe charja hinnin kasngi ya kani gajing kop drodor la penlong ha ki riu spa san phau nyau tali ki kendriya vidyalayas bat chi spa arpho artali ki navodaya vidyalayas ha ka nyau spa nyau sau tali ki district ha kelengkari gijing ale kai basibon chat ki bakentop ya gijing mare marathon gijing kop ya put yatem gijing kop penbiria gijing ak drama bat gijing snai ki dor poster la penlong ru ya ka yoga bat meditation nadu ka khat artarik hadu ka arpholai tarik ukala lingkon Umentri Rangba Gajala Ukonrat ke Sangma Hinnen Kasngi ula ple perda ya ka wa ya jer prime hub hawa ya jer hakani kasngi laya don ringkat ru ki sambut menteri Rangba Gajala iba presiden tensong bat iba sniaw bhalang dhar hagajing ai chingkren jong u menteri Rangba Gajala Ukonrat ke Sangma ula ong ba kajing don ya ki prime hub hakeleng ki benta jong Gajala ki bala penya so ada kajing thmu ban kentiau ya ki nong seng kam la jong bat ban ai ki briu ya kalat ban tre ki kam ba pher ki ban kentiau ya ka yo ka kot ka jong ki bat ban plelat plelen tiru ya ka im lang ka sa lang menteri Rangba Gajala ula pentip ba man la ki blok ha Gajala kendon ya ka prime hub ka ban ai jing shakri kum ka jaka ka badon ya ki kor ki bor bat ki jaka ai jing tip ha ki jaka nong kendong khnang ban ai jing kershan ya ki nong rep ki barit ki ken huan penmi marbam bat ki nong khayi ya ki marrep this government has focused on infrastructure investment like never before. Our expenditures have doubled in the last 5 years, and in terms of capital investment, that is infrastructure, it has tripled in the last 5 years. And that is the reason why so many infrastructure projects today are coming up throughout the state, and many more will come in the coming years. Menteri Rangba Gajala Ukonrat ke Sangma Hinnen kasngi ula pli perda ya ka Wayajer Multi Sports Complex harengkat gajing adon lang ki sambut Menteri Rangba Gajala uba presiden tensong bat uba sniaw bhalang dhar lembat Menteri Katanat Sport uba Shakliar Warjeri haba ai jingkren Menteri Rangba Gajala Ukonrat ke Sangma ula ong ba kajing play perda ya kapatugan ng Menza Athletics Stadium hatura menchim tayo bat ka Meghalaya Games ka badang syudap kut kadai kacing sakhi ba ka sarkar ka IT ki samla jong Gajala Menteri Rangba Gajala ula pentip ru ba ka sarkar kathmu ban kentie ki samla ha ka liang jong ki sap ki pong ba ki don kajing lek kai bat kajing seng kam la jong lani ha ka liang jong kaput katem hakabaya day bat ka bernihat kabalasya nyau kum kajaka kabacabo tam hakari UMLA jong kanika than kajirang constituency uba sustenance sotun ula penlong jingalang ha IB bernihan banya phliu jingmut ya karu kompanyat kumnu ban penduna ki jabo hakani ga jingla yalang laya kren ya kimat badon kam bat la ai jingmut kumnu ban wat ikilat kilenti kumnu ban yale persha hakabaya day bat kani ga jing jabo uba sotun ula pentip baha kani ka jingalang ula shimkhia banya phliu jingmut bat ki he officer khamtam ka Meghalaya State Pollution Control Board
ban shim khia ha ka baya dei bat kani ban penduna ki chabo bat ban pelait ya ka bani hat na ka jing sha nyau kum ka jaka ka ba chabo tam ha kari report imak di batang ba in blame mano kino isos ki ba penmi ya kan tang na kano isos ba penmi ya king ya lagi industries or lamlong industries so kita gue lagi contributor haban penjekla ka ya kan ka area ke jungi nangta kami u kajing ya ajing mut kajing kren ka ba ki kajing thang ya ki plastic kajing thang ya ki jekla kane pada ko we ni ki ba contribute penbi ikan ikan terem jeklia kelak melong nak kali bagi kali kibayar ini kelak melong kibab penbi yang kecil jeklia. Kasnya walang football tournament kabalai kalakut no henen kesngi haga jing don rengkat umentri rang ba gajala ukonrat sangma kum ukongsan haga jing elek kai final ka nongkro sports club kalai yakun persya ya ka sokpo sports club ha ka ba ka nongkro sports club kala penrem no ya ka sokpo sports club da ar kuala nord usembut menteri rangba kejela iba snya bhalang dhar ila sam ya ka khusnam song pisa shakin nong job bat ki runners up jong kani ka lempung we will provide ways like these so that our youth are able to excel in the sports. We are just discussing that we are very keen and we are making the necessary plans to have a football tournament very soon. Kani kalong gajing pentip syakinong syongshnong ba kayeng ulat gajela karaj bhawan shillong kan ple na kabenta ki pat ba ha ka arphon real tarik ukala lingkot arhajar arphosau na do kapor lai beje hadu pra beje janmit mentapat in pet ya gajing long chingman kasin beneng kajing shit kalong khat sao point iwe degree Celsius bat kajing kriat kalong sao point lai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong riu pho nyau na ka shispa men step bat nyau pho lai na ka shispa janmin kala bandon kajing hap slap ka ba malumala hakikat tu kat ni kijaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor yin ya pet biang sa chisien ya kimat bakongsan ले वाइस प्रेसिडेंट करी उजगदीप धंगर या का हमारा संविधान हमारा समान कैंपेन यकरन उमेंट्री रंगबा दु करी बट की नोंग शिमबंता हकिताबुन की केनहुन के एनसीसी की वॉलंटियर के एनएसएस हनोंग बा दिल्ली bu mau nongrem umentri rangba gajela ukonrat sangma na kabenta ki surok shanu shilong Lakot snow bhaya palat khat san spa ngut kinong rep bansaki ya ka Republik di Parit ha Kartavya pat bat palat riu pho hajar ngut ki khna kilai shimbenta ha gaji ya kop drodur ha barok kawai kari ha kabaya dei bat ka pariksha pe chacha arajar akusal te paralog kat tuang lapoi syaka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin daya shem biang bat phi la shai kasni khublai ya phi baro মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানকাচৰত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণত